zaposli posle fakulteta, neophodno mu je da svoje kompetencije podiže na veći nivo, da u svojoj struci piše i objavljuje radove, da napreduje u tvojoj struci, a to će moći samo ako je naučio u toku studija da valjano napravi seminarski rad, master rad, diplomski rad. Dakle, mentor mora da je optimalno opterećen, da se broj seminarskih radova i broj diplomskih radova i broj master radova ravnomjerno rasporedi na profesore na fakultetu, a ne da studenti idu kod onog profesora kod koga je to lakše, odnosno, ajde da nazovemo kod koga je to, kažemo, to ne cepidlači taj profesor, ne pregleda i tako dalje. Da utvrdim utjecaj epiduralne anestezije koja je data tokom porođaja na psihomotorni razvoj novorođenčeta, analizu medicinske dokumentacije, klasifikovanjem bioloških faktora rizika, utvrditi zastupljenost epiduralne anestezije u anamnezi ispitanika, ukoliko u toj anamnezi ne postoji neki drugi faktor na psihomotorni razvoj novorođenčeta. I prvenstveno da utiče na tromost ćuškića dece. Potpuno se slažu da im je potreba dodatna pomoć od specijaliziranog lica defektologa koji će im pomoći u realizaciji nastavnog plana i programa sa deca sa posebnim potrebama. Na четвърти графикон на страница се отговори на питане дали мислите да включение родителя деца с посебни потреби в инклюзивно тимо подразумява квалитетна и индивидуална обработка, индивидуално образовна програма, израдни и повечаване стандарда ученицima с посебни потреби. Ново питanje, на страница изпредната настави с 65% su odgovorili da djelimično se slažu. Kao odgovor na prvo pitanje, reagiraju prema njihovoj važnosti u odabiru određenog predmeta. Treće područje je područje vanjske pretvorbe i ocjenjivanja, gdje se ispituje koje informacije bi utjecale na odabir odjeća i kako osoba oštećena vida mogu steći te informacije koje su im potrebne za njihov odabir i kupnju odjeća. Četvrti područje je znači sam proces kupnje i rezultati su pokazali kako se kod njih smanjio motorički nemir. Zatim Silber i Hez su napravili jednu zanimljivu radionicu pisanja pjesama. Dakle, terapeut je trebao pustiti melodiju, predložiti tekst. Istraživanje je kvalitativno istraživanje. Koristili smo komparativni metod istraživanja, analiza fonemskih kategorija prema stoke, koji podrazumijeva postavljenost kruga, kretanje, pozicija i orijentacija u utvrđivanju sličnosti kroničnog aspekta. Komparativni metod istraživanja proučava dve ili više događaja, grupe ili zajednice. Ovaj metod se upotrebljava za upoređivanje razlike ili sličnosti između dve pojave, sistema države, jezike i tako dalje. For getting to know the white cane, you have 1 month. You can prolong that, so you can take 2 months if needed. And we have to learn. We have to teach them to manage offers of help. We have 3 types of offers: the ones that are unwanted and unneeded, the ones that are unwanted and necessary, and the ones that are wanted. The instructor has to teach the user how to accept help from others, how to decline it, and how to ask for it. We have to be aware that beliefs of the environment are an obstacle that the user has to confront and accept, and the instructor has to help him confront those beliefs and help him when necessary. And also the relationship between the user and the instructor is of big importance. Standardima za život osoba s invaliditetom privlače druge osobe da žive u njihovoj državi da im nudi više prava. Neka opća statistika nezaposlenosti osoba s invaliditetom u Europskoj Da, ovo mi je prvi dokumentar. Što se prirode? Ne znam šta bi Šta ne bi tila biti na kraju?
Htjela bi radije pjevat nego biti? Ne, pjevanje mi je hobi, a to radim sa svojim bendom kad imam vremena. Koliko dugo već svirate? Već 2 godine, ali ja sam išla u cijelu vanrednu muzičku školu. Učila sam upisala vanrednu muzičku i tako sam počela. I parovi će predstavljati jedni druge u načinu da ćete predstaviti osobu s kojom ste razgovarali, ali u prvom licu. Znači, ja sam recimo bila u paru sa Petrom i ja sam sad predstavila, ja sam Petra Mamić, imam toliko godina. Jeste spremni? Može. Ajde, prvo pa izbosne mora. Prvo pa izbosne. Ovako, sad vas... Samo bi vas molili da slušate svi, molim vas. Sad, znači, predstavljamo se, poznajemo se tako da, evo, možeš početi. Studentica 3. godine, ime Ivana Mladenska, studentica 3. godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Skoplju, defektološki odsjek. Ne znam šta je još bilo, što se tiče kontrole pokreta razvijene kroz razne sportove, od ping-ponga, rekreativno bavila se folklorom. Tu. Pa samo opušteno, od čega sam možeš sjetiti? Ja sam Adnan iz Tuzla, znači dolazim iz Bosne i Hercegovine. 3. godina sam odsek specijalizacije i rehabilitacije. Pričaš srpski? Pa dobro, ne znam po srpski sad. Isto bavim se sa pokretima, razne sportske klubove, tako. I to sam upamtala. Zovu me Gorde. Iz Skoplja sam. Studiram defektološki fakultet, treća godina. U horoskopu sam Ovan. Rođena sam, šta da kažem, 12. aprila, jel' tako? 12. aprila. Omiljena boja plava, pa ne znam što više ti kažem. I to je to. Stine me znaje. Hvala. Ja sam Marija, dolazim iz Ohrida i Slovenije. Studiram na 2. godini defektologije. Jedinica sam, volim pjevat, završila sam i srednju glazbenu školu. Imam svoj band, sviramo rock i metal. Volim kuhat i ako mi jednog dana ne bude defektolog, otvorit ću restoran. I da, već 8 godina radim u Crvenom krstu. Studiram u Skoplju, 4. godina defektološkog fakulteta. Imam 21 godinu, 12. decembra 23. Jedinica sam. Ne bavi se ja sam Marislava, dolazim iz Svetog Mitrovica. Nemam dečka. Eto, čuli ste? Imam brat i takav. I kod mala bavila se sa neki ples. I defektologija na surdo.